Vidite se moje palaci, to sam ja, Vetko Aleksić. Danas igramo Geometry Dash, nastavljamo Toxic Factory. I kao što vidite, 71% smo na normalni mod, ali pokušat ćemo opet. Let's go! A da, nemoj se kočiš. Okej. Oh my god, neko dolazi! Prvi level. Idemo na drugi level. Okej, samo malo. Okej. Evo, znači, novo nama stije. To nikad nisam prava. Ajmo spavati. Au. Čekaj, ima bolju ideju. Okej. Oh! Oh my gosh! Prešao sam. Nije fair. Ali vidite taj kraj, znači to je kraj. Opa. Au. Oh my gosh. Moramo preći ovaj level. Ako pređemo Toxic Factory, imat ćemo level da li preći u sljedeći epizod. Sljedeći epizodi ćemo opet. Ne znam da će svima podo lave. Znate šta je podo lave? Pa podo lave, to znači kad je se stvori lava, onda morate da se pazite da ne uđete u lavu. A u sljedeći epizodi odradimo jedan challenge, kad izgubim, onda morate štititi od lava. Znači, bit će challenge. A ukoliko izgorimo, znači, challenge od pola lava. Okej. Ali ako se sviđa video što se ja sljedeći epizod snimam, gledajte sljedeći Kivija, on ima Jason, Majka, Dadija i Shona, znači ovdje su. Oni su ekstra, znači oni su ekstra, morate da gledate, gledajte što se desi. Znači morate da ovo pogledate. Okej, ja moram sve da nastavljam. Da, ne mogu nastavljati. Kako da pričam s ovom? Opa. Ova. Čekaj. Oh my gosh.
Okej. Samo pređemo reklame. A ne znam kad će snima Five Nights at Freddy's 2. Five Nights at Freddy's 2, znate li Five Nights at Freddy's 2, znači snima se prvu noć, a ne znam da će drugu noć snima. Znači drugu noć ne znam kako će snima. Ali ja sam YouTuber. Što? Malo se bojim, ali samo jedan problem što se bojim onaj Foxy. Moram posle 5 puta, moram osvati 5 puta da mi ne sve, ili 6 puta. A to je 6 uz nikoga stavljeno. Okej. Ok, ako se sviđa ovaj video, stavite like, share, subscribe i da vas podsjetim da hvala za 5 subscribera. Hvala vam za 5 subscribera. Marina, ne! Aj, malo, čekaj. Znači, ovdje. Tu. Oh my god. Znači, žega mnogo, ali sam odlučio snimam letnji Geometry Dash. Okej. Pokušat ćemo u sljedeći epizodi preći onaj glupi level što ja radimo. Taj level što ja radimo. Znači, letnji Geometry Dash nastavljamo, znači, taj Toxic Factory. Nije fair, što bre? Čekaj, samo se koncentriš. Brate, ovo je teže! Jao! Aj, ne, idemo nešto. Dolazi uskoro. Bravo! Čekaj. Šta mi ne radi? Ne znam šta mi ne radi. Okej.
I ako se sviđa ova igrica, u stvari letnja igrica, stavite like, da mi date 6 subscriber, to je najbolje. Ajde. Hop. Oh my gosh! Sto do 61. Okay. Okay. Moram sam završiti ovaj epizod. Moram. Prešli smo. Oh my gosh. Ok. I hvala što gledali ovu epizodu. Nadam se da se vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Ćao!